Dzień dobri, dobar dan. Dan 11. kao i nogometna momčad. Nalazimo se u Gdańsku, idemo malo prošetati gradom, a ovdje smo ispred hrvatskog šatora u kojem se Hrvatska malo predstavlja stanovnicima Gdańska, pa pogledajmo. Ljudi dolaze, su dosta zainteresirani za Hrvatsku i naravno su zainteresirani za vina. Dosta ljudi ne zna puno o hrvatskim vinama, onda smo mi tu da njima malo objašnjimo i malo njima više popričamo o hrvatskim vinama. U Gdańsku smo se susreli sa gospodinom Richardom koji je dio jedne specijalne organizacije koja se zove Cromaniaci. Ne radi se o Hrvatima, već o Poljacima koji naprosto obožavaju Hrvatsku. Pa recite nam, gospodine Richard, o čemu se zapravo radi? Na svojim prikladima mogu Na svom primjeru mogu reći. Ja sam došao prvi put u Hrvatsku prije 12 godina i od tada svake godine dolazim i moram reći da mi je svaki put ljepše i sve ljepše. Ciągnie w tamtą stronę. Šetajući Gdańskom naišli smo i na našeg Nikšu Martinca. Nikša, kakva je atmosfera pred utakmicu u reprezentaciji? Po mome mišljenju više nego dobro. Dečki su nabrijani, napaljeni. Prva pomisao danas pri dolasku u hotel je bila šteta što nije danas utakmica. Jer od nervoze će se teško spavati i dočekati sutrašnje utakmice. Nalazimo se ispred najveće svjetske katedrale sagrađene ciglom prije čak 700 godina, a posebna zanimljivost je ta što su cigle spajane kombinacijom pijeska i jaja. Poštovani gledatelji, nalazimo se u Sopotu i pomalo smo zatečeni onim što se vidimo. Iđe me pravo. Jedna od čestih zabluda na koje možete naletiti u Poljskoj, lutajući bespućima Poljske, je riječ pravo. Znači, kada vam neko kaže na poljskom iđe me pravo, on zapravo želi ići desno, ne želi ići ravno. Ako želite ići ravno, riječ koju ćete iskoristiti je prosto i ona ne znači apsolutno ništa prosto. Nakon toliko pređenih kilometara nalazite se u Gdańsku. Kakva će atmosfera danas biti na stadionu? Super i luda. Ja isto mislim ludilo. Ludilo totalno. Koja je prognoza za današnji rezultat? Pa nadamo se da će biti povoljno za nas. Neka bude 2-2, ma možda i 3-3, pa ili pobjeda. Tu! Ja sam Nikša Martinac, vi pratite patroladogola.com. My jesteśmy gdańscy piraci, oglądamy Patrola do gola! Ja sam Georg Engel, predsjednik uprave Generali osiguranje. Vidimo se na patroladogola.com. Ajde, Hrvatska!